Pan so can What? What you call? About root. So for mommy. Now what is Abaya? If I show you me, I don't ask any moment I said, one a drade. Go what's super when you chem with me, Nabuterati. Bibia Fama, maybe a man who's got Bruchiri. Why? Boss, I'm not tougher, Nafakaya do for the do buy. As who can control his wing and foot to infant to soon be a una, Yamona man, yes, a Kumasa Sompa. On the Wakan, you are no man back up papa back waboom, any other than a yawa. Yes, answer son. As a man, me patrol, Dana me ba say, my sister ever time maintain. Monoso. Me patrol, na me be maybe na newo, na my sister ba say, on me better, me mean to me and pam no. Mammy bow papa. Any free mam crop papa back. Me to me pan na me Jenny say, any better, me to my name co. The minu and no, na me be man, me and I was, it minu and a yalin, let me say, Bia, a yalit, the okon papa mo. Tina say, ye saying, I'm a pam of friends, and minu and no enyum. No more to say, be many din. To almost a son by many din. Patron, to move from next, who could be patron. I want an uncle last saying. Patron, now, mammy, you remember me. Kodana, who was not for whom you could try what Chiriba saying. Patron, to so me and son. What Chiriba me and son, a son or no swat down in our Patron. Now, mammy knew near our war, or my jink was here, someone tell out to me. Was a crobes no free. Free was a tanya tawasa a gonna side. Baby, now grandquanta, Honsona, a crab are concerning the seven. The same way, crony de Pinoa, almost area or minim. Or him for our monsolio. No matter any 7 quasa summer, or moody and I want to know. If you say so, you couldn't water and car. But sure there be no phone or doom the phone. And crown swallow money woman. But should there be or ha no so no man creva. The me and I'm tomol and no one am not not in a molin wajai. As I so much good, Miniska. Ya fa Berman photo to some any. Ya no be a one who takwa. Eh, I don't call a siwawana. Siwao, and a militia. Abraham Power said, Kaki, militia for Tadiana. Was so be crowd where I had it done. Nobody will be on my fan. Ah, Apanta Kuntre. As will be our way I had it done the natural barn. What me a foul bar? Nay, the bidding it say, one in a wobako, ni papa and carry, me a new one carry, net toss on 9. Opia Musanari, no whom say Fion, one my dream on me. And a umiake toa, was any one no swallow, now papa so. Catchy. I a frow, but for chair who took them say taqueti. And you only woman who won't hear Busa, because any mamma and papa and I home fe. But I bet home man. Now by we won't know me can. Aye. I said, Kino. Baba Homa, and in a quon. Well, Susua. Nanu, to more to be do. Ye mammy be root. Or London, your friend of ma, Sophia Piassari, ya chamame, or your mental health nurse, or boy a potty about 2,000. Na fe because family no. Why? Na ye, na nyame de. Abu oni dua nyame wo be proud wate. Say the what kind of akoma na yedre a. Obuafo obeba. Na wa ba beboa wo. Na akuko huni we de. Hey, eti wo no pa fra wo fra no. Wo fra ni so me wa na o me hwe ne ma. Wacho there be. Me fene se baby a metini say yetumi na o me hwe nkwala no na fo nkwala ne hwe no ne baby a. Because they say wa fa uni aketo wale no. Yesu uni aketo na to na baby o. Eti awade ase. Me pa try. Hey! Abi jeje makantante no mo chire no mfama no. Rutuje pejatina dama amenase friend mama Sophia why? Then I say Ma Sophia me pacho me da wase Yankopon wo hira no onye wakoma so ade ma nya me hira pa isika odi ama nya me hira pa no wonno mu ba bi afiri ba bi nya me hira wo. Amen. Mesro Jesu what root jai tumi se wasu na ni achi nyina ho edura na jo ana broken heart kakra ba mu a eti ba mentre no tu so wo broken heart achi wa wusu ne ho. Hey, but so there be some man no. Panini was saying
December no benya 11 years. Oh, just say nkura ni nyina gu fie. Ah, urade. O ma me no papa o ma ye bi o. O papa no kura no so ai dey adwuma root. So oye galamte wo. No na sing na galamte dey so mi na adwuma. O mo ye fo na bo ha na okọ adwuma, kọ galamte. E na o ma me so e. Ma me do onye adwuma. As a family no so man no work for woman. Lazy family. Ah, asre. Lazy family. E man mu die mu yamode be boa. Sole fa du kunu sole koi. Na me mu a wate root. Na me so nshira. Yo bibia nso ba e be mu aso ate wate. Na me de okunu mu ni fi so so obi a wawu ayadeda. Mo fa case ni ma ni page na grow family. Hey! Grana Joa wonna osua. Na me se champo unu aketo abaji ukun sa jese. Madam kan ho transe. Wo se timi akwa transe pa wo mfere. Akre wonya be force of mami. Yo. Case number 1. Juliet Kunadu Mampotin. Eh no free buy ofri Mampontin one obon Kunadu Samuel Kwaku Owusu wo he Berlin. German. Na he Berlin eno of han Jafen ye be ko Berlin ko Odenko madam it say Acho nyame aduma oba e show your Bible crime be focus asa prekochina bodi an cross open here acho pe Bible ko yan sorry acho me ko asam yo am I yesum yes mama na ni say na wo ye na ni say ah ada won kwa sole no mama ko na no ase kire say fansani fato Bible no so ye be hu ba dia hono be kwa ko wiwi wo bodin ayeme Udin Juliet Kunadu. Mensa da Bible iso. Mensa da Bible. Sa asema me beken. Sa asema me beken. Ukretrodo. Mi nitro. Onyame boa me. Onyame boa. Order. Mami Julia asembe na aba. Mama mpacho, ewe ide ma asem nyina ne se. Meni mi kunu wo Ghana ha wa ye me ho ade. E na kwa be 5 years mu. Mawo. Ba chan, meni wo nkura me ensa. E na watu kwan. Se okọ Berlin Ba chan. Otu kwan meni nkura ni nyina akwa ne koja no. Akra aboni bia ni yentem. Na ode koi. Mama ba cho kodru ye be 2 years mu kono. Na afa meni nkura ne hwe no. Enye papa bia. Se bia o discover ya ji se be 4 months. se bia enye mano. Mama enye mano kura okoye de bia me no di nkomo wo ye adwuma. Ti me kura miss ya mesre no mpo se me panic chewa anka busumi bia kakra kura no be nya. Na wo de wo ye de adwuma. Me ba chew. Me de me nyuma de bebile Ebi ni sei. Ma ton fo Sudan so ma de enye de wa ton agya na me ye. Na wo ye de yi. Okwa ankasa na me ye stop. Ewo fi bia bia me ti fie na anim ya. Ti sa unsu be so mu fa kakrakra. To aso e. Ba cha na ode call ye nti enkula ni hwe ni mu no na enye ba ye CDC ayi mu de. Nene ya wo ye kire mi nyina no mi nim ni opese wo kire mi. Enkula ni hwe bibia ma abegu me so. O mu school ko. Na ya wo ne kasa. Ba cha o me frɛ no. Utwa sende no. Me frɛ no ma. Utwa esende no. Ma ba cha mi ntwa de hin. Eya o ye twa sende me fakane ato so mi hu ni ye esum da so fi mu kakra edu anadwo aso ye obi. Video call. Wonye woro ho na me hwe. Ma few. Fakane camera ne ko ase mi hu ni ye bi mu fakane ato so wura dwaye. Wonye oza. Ah okay. Nti ma me pa chew. De nti amede ne ba ha nyina no se. Ese no be se mi hu se awale na ni wone mi ye mi hu so nti se wo ware mi o se wo ja mi o ma mi hu Na ade akoto na busuafo anim. me ba chan o ma mi mu nim O de koto o manim asembe no mo ka ba. no wo fa se wo fle no a onya no o the message ensu ja On wo fa se ne reply to on there wo yi ni nsafi o ma mi na ngasa de nti em frɛ me Da be etwa to a wote ne nka.
me ba cho me ni di nkomo e na nkula ne hwe na won hwe wo mu ye nti ama time bia no ntokwa me fle na afon so ntokwa ne adea da be na ofre ni twato out ansa na wo ba he me ba cho e na ni 3 days kula me so mi data no wo fle ma wo ne nkula no e kasa di nkomo ne sa asem bia ni fie ne di ebi mama asem wo pa sa nya me no ni mi di nkomo se bia bufu a wo di hia no Ghana for my say scan e bi ma no de obeya wo ho ene de we a no ne be kasa bufu so no minimum me meya wa chia wo konse Sudan nei se de obe kire no enya asem ke 20 metem kwa asem bia no ne mana kasa wuku afra wo na wo ne kasa ebi ni wo kra na wo krokro no o na dwuma mu ti sen ye bra ya fi wo wonye de wo di cha be hia na wo so be face mewa asa wa no achia onza asem na wa no achia ena wono hawa odima kom ma boy no mama below oyiwa e de no ma wo bre ma juli se ma nkola na efi na warrior starting na no emoa mi be emoa so ne na wo miensa ade na first one na emoa no antwa so mami ade na emoa wo eti ade na wo tena ho ma wo miensa because what sem idie oni nkura ne kasa na ni 3 days ba chan e wo fun so ba chan wo de e pa cho me bo do de oni kasa oni nkura ne kasa wo de oni wan kasa oni nkura ne kasa ye na nkura no se da ye be exam so nti ye printing fees printing fee no no yes a wo ko send o be se o send ni sisi ama wo ti me hwe ya no on san frɛ na me frɛ ye me frɛ se wunya frɛ no na wo ye nipa na o send this kan wo frɛ wo nya na yes wo boa ti wo ka sa na man ka se bi na me ka te ko no besine ma se nkura be ko school me se me kamedi wo mu teacher ni ba akokora na mbeba se canteen kura na ma foda na ni twia kura ye meden store no so ahia store no kura de ma wo ko ye mu no na scano ma ye nti okọ mu anche na my froni me ba cho we ye na ase aso o to gina ho nya asem ke to juli abayo kama ni hu yesa wo mo fe uku ni preference mo nyesa na wo ba kama na wanya ni sei wo mo ya ifro no ai froggy eje say the store no so wajai ma store no me jai da na okọ na mu na ma yi nti ama mi ko so we ma ne me jai mi ko sumiti mi ko je obi fo su ma ne ya me kanyina na me ma me na o ma ko twetwe na me na twia sebi na wonya ma oboso be so me dia ompe bi mro na fa ya adwuma se woni ne ntem no ususu se awade wo ho ma me le mi hu ne se ya aware ade wafo ba wa na 9 months ni kura ne 1 cedi kura ma ye nchen da wafo ba na ntimi won friends no ba bia mfa transi grow fine doctor transi na ye mfrebre ye nwi na na fa pe ma menya de ne nwi ne mfre na we di ano de oba fefefe ne hips pa wo ekuta no ade no wadu mic no na ma doctor enkoy na sam yo me ya chia no atiefo sabe Dr. Grofan Trans simaka kra bi fati opom di ho asem Grofan ye mogyadro edi aka se kokko eni adre friend zain to xylem na afra ye Grofan mogyadro aye mogyadro sronko bi obanu bia wa dance pa odi fa to xylem nya kodo adre edi ho dance bebre na ne de nyame adum wa watiefo no na eto adro ni maye correct de obeto adro no a obanu mo obigya so faso no na oboni nu amane enti de be frɛ wo na ya asida eno nti obia no Grofan mogyadro no se de eka no obi se na ni subire no onum Grofan mogyadro no na ni subire na ekɔ biso wo kwa na ne nsa ne na ye titriti onum Grofan mogyadro no ene wonti bie obi se na nuru busumi mienu busumi miensa wa bra onko hospital onum Grofan mogyadro no ene sa kwa ntwa ne nyina agyan obi se dura na dura wonti bi na omini kɔtɔ ha no amina bɛtɔ ha onum Grofan mogyadro no nyame adom enda ade achi a gise be body prum asa na wasɔre obi se aduane siwo a odini sabe wom saa untimi ni di saa ne tie obi se na mpompo obobɔ no na epai na ebɔ no na epai ɔno Grofan mogyadro no ene mpompo di nyina ahwete
obi so odware wi a gise okopa afe no de adwene ho onum gro fa magedro no ene bibia akọ obi so anum gro fa magedro no na onum sasase si wa ade bi wa frɛ na tenka kopim so onum gro fa magedro no no hu se atenka wo ed nenne de ama gro fa ensoto a ne ubewura store bia mu ne gro fa si ho ubehwe oba bia bag mu ne gro fa shem eye menstrual disorders nsa bo mu hawo de mfie du no omu ni nsa onum gro fa magedro no aba de mfie num no ohun ni moja nyame adom onum gro fa magedro no aba de obu ni nsa oti yaw menstrual pains ene onum gro fa magedro no onti biem de ba na yi clot na ani aye tuntum no ye no gro fa magedro no ene ani asane kama de na pompo bo no se de ka no bibia ye fine de no opa wo onum gro fa magedro no se ne bada ne naso na ne obi a okwa ni family planning wo se wa ya wi afedi wo jai mu jane mba onum gro fa magedro no aba bedru eno nti ne ka kire se mre bia no fa ho to gro fa so wutie radio no a je number no wohwe TV ni so abisi ya fa phone twa bi fra TV no ukọ pharmacy a wa mbre gro fa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 obi bisa se doctor me ho ada me nsa ne me nan na itititi menum gro fa magedro no ekọ na die na kofa saa oha we ba de doctor ni bia be ka kire ne se ansa na obehu se won nsa ana onan ayo tititi no na sra de bone na efe ne cholesterol no wa wura woni paduanum wonne watena 15 to 20 years enti hu yare ne de a doctor for to ni dini silent killers saa yare we ba emon kaye na de woko eno ti resi nu gro fa magedro no efisi saa srade ni wura mu a efum ko wura untiri bi efe no artery saa artery ntiri de ni kwan se bibia fam ka emoja ni paduada no awie ede ma akoma no apompe no na okọ no so nye ono kwan na ekọ wodi nuane e wodidi no papa na ewum na efe ni nutrients enframa a wahome de ni paduada twetwe na efe no oxygen no na efra moja no apompe akọ ni paduada kwa nyina ma ni padua no agrow fine ne se nyame anyo adom na srade ko rewra scientist mu a emma o moja ni ntimi nni apro yi wo ni padua no yesa edi ohaw betu ni padua no so edi atete betu ni padua no so ho sankyerene na ekyerew se yare kese edi wanim eno na emma wonsa no na yo titiriti na abọ nka yese ko hwe gro fa mogedro no ansa na daboni na ba wano num gro fa mogedro na anyi sa srade free mu a ebeta ntirinum ama friend no atherosclerosis edu sa bredi a na kyese inflammatory na friend oxygen no enuru adwene mu ntem yesa edu haw kese beba sa inflammation so wone wadwene na di dwuma oxygen no enti adwene na nya ne ntem afa ni dwuma a de koba ne se adwene cells no sate se ewu ti de so wani de so wano de so wonsa de so wonan ewu a na de asem kese aba pressure timbeto wani so efisa akoma no wode ahoɔden foforo na APM moja no wano etimi chia unsa dompe bi mu so utimi pagya ene obi tia fom a o se watia fom so enam wa yetofo obi se odura anadwo a ne ho hyehye no asia soja agu ne naase obi se ne na ho hyehye no ne ho body ni na hyehye no obi kwa de no no si atu nadu kopi so onum grofa magedro no no hu se se yare kese obi se dura anadwo a ontimi na se de yeka no obi so ontimi nsi ni trase o si ni trase ase ne ni eyi atofom ni tifa edwane ga obi so trafa akuche ana ogira fa akuche a na ne nasi pija num grofa magedro na yi srade mfiri ni paduanum enye saa na srade ne fro wosoro koduru wadwiri ntirinum na adwiri ni ntirin paye a doctor for si wanya stroke agya okra ne se akwato de na saa bere a otibi koba kra de tisen na yare stroke akwato ho eya asebsebe num grofa magedro na yi srade ne firi ni paduanum se de be beboa efisa yare a saa insani titiriti di bai yare kese doctor for kire se omu a omunya stroke no emu 80% omu di free pressure na eba saa pressure for esu ne hu se omu nsa eno omu nan ya da yem titiriti no saa doctor for kire se eye preventable ye betimi asia no kwan tinum grofa magedro no ne sia no kwan de onu grofa magedro no a esa yare no na esan siesie ni padua no ema ni padua no eye kama eno tini ato aduro ne dini grow fine nyini kama nyini fefefe nyini na sabri a wo de wa ho de nyina epesika yi enkoto mre bi masika wanya no wonsan fa nkoto nuro mepa ho den
ade chi anopa enura obi benom ansa na opa aduane ye de no enya asem ketewa timi tua school fees ngofo amageduro no na nso betimi ato baabi eto aduro bia obenya ngofo amageduro bi ato say pharmacy obenya bi ato herba obenya bi ato drugstore obenya bi ato ye de yan kase ye kokoo na ye adure ti se wo se no wo na nso ani su biriw wo ye adwuma wo awiaso wo ye adwuma ogya ho omu anu ani su kiriw na wiase a tententen ngofo amageduro no na bibia anya kama wo se no na yo titiriti men kase ye anasida obegya o no de ya kase ye friend pressure na stroke ini ja kwan ngofo amageduro no idura na dua wontimi nda womini kotoa no womini abatoa ngofo amageduro no a bibia ye kama empompo no ebo na epai ebo trimu a ediwo na eba sa na odware wi a na gise okopa afe na ode adwe ho eyare uyo ba anabema no watenka atia ira ngofo amageduro no nko hwe ma ho yenua mema no so yenyi mu se de da bia eba ye ka no bema wo bema no ye dompe de shem eyentiri ene moja efom ngofo amageduro na yin israde emfiri ntiri no se de be ya moja betua bo awuram yi na afre na waje oso yenua mai aduro hinti moto yedini Dr. Mensis na ngofo hinti ene nsabu a ya wom atwam de ba clot atwam de ba entwa atwam akwa family plan na wie na afei moja ne so wo ma o Mensis na si yi a ngofo amageduro no beba awo ne so aloko a ngofo amageduro no nyame ya adum a baba beto na so baabi eto aduro bia obenya ngofo amageduro ni bi ato say ye pharmacy shop herbal shop drugstores ya kasa so wakasa ye de nam a ye to aduro no uhyia ka na wato bi na emom so pe bi eto aton a mesre wa Kumasi ha Asante region ha obenya bi wo PFA pharmacy o Tafuni road Mr Herbal e omrom Apidank omrom Kolinako Arstown Bezarukao Kewu Tinatek Osofolai Pure Live Obuakwa How me wasafo pole Ja pharmacy wasafo ahimfie Sakseba Patasi Blockhouse ene neso Patasi wa Costa Pharmacy Pampaso Yellow and Orange wa Mukom Smart Eba Obuase obenya go from Magerin bi ato enkran for monko Kanshi Drug Lane Kiswa Keba Tinatek na Boache Angel Ruta Repash Halos omina go fine Asama for nko Ekus Pharmacy House of Drug Widama obenyabi nkoko Hillside when a friend Isaac Drugstore and Antiakuba obenyabi Sumian Kapeba Mosaic Green Light obenya grow from Magedro no Tachiman Abibiro Depot ahimfie opposite Brekum Dr. Clement o main station obenyabi Takwade Pristia o was abidrofie ebi wo ho Bogo so unique ba Takwade crisis the answer when a friend aponchen krakra wa obroni and 1000 pharmacy Tamale opike gombila baabi eto aduro bia wo so pe grow from Magedro no se wo wonsa ana unan ayo tititia men ka se ya anase no be jao no wo the pressure any stroke na jao kwan no grow from Magedro no na nsiesiu fiso obi obenum bia wa dance pa odi fa aduro no yen ya no grow from Magedro na age en de e ka se grow fine a enyi so ade jiwa no say it makes you grow fine nyame ka obi bia ho dasane ye be sen aba ni abetoa adesua ne so Dr. Grow fine, be grow fine. Na chese eno anu no moja musem wo hawo. Moja aso ate wani ase ayo omina se nkonka. Oba he ma atra konwam. No mumla na yenye. Yeguso eskai mo Sompa chede. Bible say ame Sompa pase ekoyo ni bie adoye o. Ede ni kura wonsem emu anwa tomato sintoma sika ekunafo no so hia boa won na wonyame wo be hyira wo Sompa chede ya emu adanse die eni etwitwiri die pa number wo di sika to so ni 0598559802 ade bi ekura wo a ye wo ehwan adabraka bomodian na fabra Joycam Roofing Company Limited ye kwa kobo ye dan so aboa pete so china be sudan kusini sisi e obeya ma obehwe oye transfers ni nyina ja ya to apete omayimu ba bia Kumasi ni sokoba mpa me wo kwai IBJ nipa no wo de ne kwai kwai oni sokoba mpa me police station yemfie ni nkyere ho ene die ni hwe 0540125816 bidima fo se wani ama Dr. Time da so
Pacho wa moya de dia. Na nkyere se won sa. Stroke prostrate. Obehwe ni nyina da. Ye wo abuya kwa gogo he ya. Ye fie ni nkyere ho. 0244774282. Where ye cancelled mixture. Yenko jibi sesiye. Sabro do koro. Ebedwane. Ententem. Ko jibi. Washeda ye dread in tiny Ohenini. Ene dia ye. Ano deni dia fanfidie mu. Amana ye kama. Ahunam tutu nyina. Modi answer unsabe kan bi trans in Jehovah clinic takwa. Ebi wo ho omemu ebi eto na dro tu adro bi a. Ubenya bia to. Eto nso agogo edwom ginyasi road. Ye ben dividers deco. 0244871862 me pacho Jino yenko jibi sesiye wode eye emeku jene ani ntosi no afra na wona wo sen no na de num de wo beye bia enkwan bia enu an ye die na yakoye nim Leicester Ghana amuase so be mo atumi anante don hwede no nan wo bra wachima wo hunse ya na wonante no akokudrum eye yas me pacho enu an se e won taban no atentene adantemo eni enkuma kwa jibi ye de mo enti udi mu na so niemam 0501390337 Chocho Heba Industries yenko ho sesi yankwa jibi Chocho Heba soap ewo ho ipadua no ani mani da ebe ye ni Chocho nyina Heba cream na odi asra me pa Chocho Royal Gel kwa jibi sesi Chocho hand and foot cream chawna ntina papa ebe ye fri Chocho skin toner na mo skin na toso Chocho hair products ebe boa eyi hoa afri utirim mami ni Chocho ba mo adanse abrampa maledi anope mi ba na mi ti ya me ya na me soma tina so ngoto pinkra stella nenko na mi yi Chocho e ba mo no na di bifa mo maso echi bi di bifa mi hihye mi huni se enko fim abram sima kakra bi kure mu pani sima kakra so bi for mami mi ni atrod da fedi me sem fifren kitinkiti ana ati wei me ho aye mi say watie sie na wo sen no me pa cho benya bi Freddy Mens Enivero Repash Kings Walk kwa jibi wo ho tono ne ma nyina ubenya bi ato 0504555535 Kingdom Herbal Center yenko sesiye one no the Kingdom power garlic capsules in the bitters yenko jibi wose entehyewa ebedwane nyema hyew so ebekọ cholesterol gini pedua no na be firim Kingdom Ginseng Power Capsules bema obeginam tremendous capsules na tunam nsa yade bia 0597298855 Kojak Farmer yenko ho what the procode aba koji biti ade ebedwane afefie tipaye ebekọ kono so eye bia wosida ipe Kojak me pedada na ya posen adi jabidie ebeyi usiase 0531069945 Royal King Cracker yenko jibi biscuit emakom nkun ya de jojo koma no ema ho to anaju ya diabetes ni emakom nkun yibi na bonsuo eguso na wo da wo sene na kinkiri oko baby wabapa etu di osususu sa wade no abije bra no manya no oh ni ehunu de yeye mafre no eno amane ne kasai eti hwan na eboba mane no na abrampa wobaba mane ansa na waba onte ho eno amofre ne de ne kosi maledi eno ye frɛ ababa yi kunim ye frɛ no na ye bisa no ne awura ya wade mu asɛm maledi ne we no recording any cell phone enti maledi asɛm opeso kama ye te ase ne se na oso oka bibi awura yi ntie ajo ani ebisa ne se ye die no waye a oka wontie maledi nyame adom wone oyiri mo wo mufia mutim omo asi omufi eya wo mutim ana wakofa wunua pani ne yere ne ma sister yi dabi eye bra no kofa ni pani bema ene ne ma abeka ho ofie ho na maledi wo mu ba fie ho afie no wo mba so wo mche se wo mu na ye fie wura enti wo mu ne awura yi ebe sesa fa na awura yi so no onye tim ketwa dabi sabiti bi ku fie enti en wo ye de akasa de ebe ba se awura ndisi ono so betu enti bema ne pese wo kire se awura ya boni nua ni dua enti ebise awura na awura so wo mo ni dua da se de wo homem so aboni dua mpa yere sa no ka kire se o mo ni dua enti maledi ya ko so bisa ne se awura yi wo de yemfa mawaresem no entu ba bi na wo ma no ye kura de ye ka se wo ma no
sa wade de gunkrom tinka na busua ne nkɔ no mo mfrɛ no mbegu no mo ngu no ban kɔda na asɛm ne yɛfɛse yɛ ne ka wɔse busu me nkuro ni wansi di kura omre ne bida wɔse sei na ɔba ne kan wɔda na ase de ɔwɔ kan no oni nkyire mu bia ɔde ma yɛ biem ya wo fa photo ni to so bla ne maame no de na obeka maame de ono awa wo asem ne ba so de akoto nanim ba chale mi bu sa so akobo mama ne on me fa to ne ba wo munim bibia wo munim tie asama ba wo tu ana mo fa nkoto wo manim e de na wo munim ba cho sa mi kunu ni nua boy keto abije line pen so ma ne ono te ne ba bi do no o ma wale de fa no be hello hello if I tell me to what's it mommy my hair yeah ena oh me na what to say na me and mo na mo so me hu ye pa me mama what's it and I didn't asem bia beda ye na me oba me di ka busa ne se wa bebo mama ne o se aboso me nkuru ni ku ma ne nkwala ne sikada ena o se wo baba akonso ne yira betena fie wa chese ene ye tu na ni se mimina de e kwosui wo me what ho asem bi if I tell on friend me can he kire me eye wasi if I try bisa no so afema kan bi a kire me a o se won ka hwe na nso munim timi kra me ne ko se mo be de na mahu if I tell bisa no o kan he kire me maame wasi se won ka hwe nche de enti na asem aba na wo mo wasi amane na huri de abegira TV so mama ba cho me na me kan se mi kunu nua boy keto na ye ne tinto onu mi ni di nkomo pa maame si before sa me de be ba no me de to akra ni kwa ma akra ni kire so no mi aketo maame wo se ne wo ba keto bi ni wadi ho nkomo if I tell say wo se wo ba keto bi a wone ne te wa bo na mane ma wo ba ne se wa bo wa mane if I tell na say bi yo ana o take for a friend o take if I try na che sa sem wo de adu o take nso me ba cho me de ko na wo mo na friend me e bi sa e ho asem ana se da bi o friend me kan he kire o be to family o be to me friend me kan he kire me e na ade ne nam TV station e no ade ne nam na ma ne na sik mas me se kuma se me se kuma se mo na mo sik mas e ni me de yakso ho ho mo o ti bi esa o frɛ me wa wo na mama ni o kan he so ntere no maame na wo ba no ya wo te ne nka ni ba so da bi wo te ne ka di sai on frɛ me kra na wasi hu ne ntam ye kama me ba so me ni problem na me sa phone na mo de frɛ no me ni bu oni phone na ye de frɛ wo mo no e frɛ ma ye kɔ no me ni sa phone ni bi me de kitwa ni bi de kita me na sa no so frɛ be kɔ e ti me ni nkomo ene wo ba yi so frɛ me kan he trem ene ya mesra wo me wedi ye se edija wa na ye de aso ade keka kure de em se ne ma ya agegom etija ma wa wo beba na so ba ne so beba ho na wo de abetum anim no mahu kwa bo se aboso me nkuruni wo ba ne ma ne wo mo da wo ba ne ne yire so abetena fie ono so ne wo mo so ntokwa no so no kura mpo de no ni case no mi kunu no mo fle no no ne ko fe no ne baaye me kura de nye no nam de baa o mo kura de o matu o matu na me de o mo fle mi kunu na mi kunu ne kire se onua betena o ma me ne wo mo ntokwa o kana ye so di blame no egu me so ba ma ni di blame ni gu me so me maame eti se ya ba ne dai me ka cho ene de me na me ka se phone ni ni bu ana den me timi na ka eti saba na che saba wa no susu sasem bi wo wa wo mla fie me bo a me ka tai me da se owo me ne kwa so ano me ha wadwen why e da se me ka cho you me da na de na ya na mutisi mama mba che woni pe mate asem ho obusia wa huri de di kai o tek wa sa de TV so na tanante no ya na ya muda na se de adia ya wo mse ete ha dwuma na ye de na so no kura bi wo ho a ese ka kire mo woni pe mate
won hwe nkoda wo wabusua wo mo obi amane wo de card ya duru hotek wo de card ya wasade bekom kura wasako ba bi fofu mama cho me nkwa ba bia hotel ko me de kwa no o manka na ya kura de ko wanka kura de ko say bia mu tietie won sem na ebomokrat etu o mo mehe be ma no say no wo no Julie dia pa na peso ye ma wo ma boy no ama me below ma sama me kan say mi kunu no ma say wa ma enkura ni nti ka kura egu me so no kura ni school ko no o ma didie mu no mama ka egu me so no eti say no wo ma ye wo dai ma say enkura ni hwem na so wo mpeme nso a on kan na mi hu se wo mpeme nti wo ne say wan so de wo ba ho na so hu se atre ni so wan so betimi agya no na wo de ama mi gya no kura wo besu me anu de me ni hane wo ye no na mi ntumi kura mi sum ye wo so edan no mo fa he na mote no me ba cho me wa yi father man ponten fish pond baby amote no be ma na ne si me ba cho ansa na woko ene se na obo ne homode no na obo ne homode e ya dan ponsen me ba cho dan wo e yesai me ba nse dan be wo mbes hall ne bedroom ne ya ahodo otu hall ne bedroom ya ahodo otu na 3 bedrooms to ka say fadan no na wade ni mu aka ape ama cho dan no ntimi ga se me mfa wompe dan wase wonye kakra wo because the way wo ye wo ma ba cho se on ntimi ga se me mfa ni dan ni aha sa na be no ka se wode dan ni sum na wade ni mu aka ampe me pe ama cho me pe abije na enemu nya no because asem obla na eka no ensi asem bia so ensemu no wotumi meji obi pa say emfa ni si asem na me ama mintimi hu ne kan nyina ampo waji obi be si wo mpe no a beja no na ra uma aboso me nkono enkola anan uma ne da eti balen enye eja mi ka kire me say me na nkola na omu nyina on be hwe me ti me mmra nhwa wo mu na me omu nyina on be hwe me na me bele hwe me ma na ayedai ni na ni na o mu be hwe me ya mu fa the photo ni to so na na fofo mfre ne kan kire no se wa dru interior anajo en wo pon adwuma na do ni wo ye de se wo ye japade bi kra Ghana ha wo hu ma me to me obi amenya wo koye wo kukuru ska mam nam de akoto bangi amam wo mfa bi me mfa bi nam de akoto ho me wo ho adwenbone a na nanum sese no be ya ne sen ka afa ka man fa anya adwuma mpu kafra tina konye mu happy work trance ye ememe yiye bi o ememe yiye bi waje obi pa gudie se hwe ne hips wo pa no agya no e so akonya baale informa said wo ma ha mu troka na wo ni wo mo etete ho a yesi wo de akua wo sa Arab country ho o le akua eme nyina ato anane sone wanya bi na wo tesra begya no na me yanko Medafo yamwaha enwa kwa ba edeba Sompa Nkomo so ya mo kwa ye adwuma mso usi ma me fo edrose afia ate agu asese su kirema yeah asewo wobi Medafo yamwaha edeba Sompa Nkomo so ade oba enije nko a so ate ase enti ye base ya simedu pani abewuram na ye ne abonkomo kakra medafo mibusa se ompo no emutese megide se waje mesi ofie se nyankopon adom oho ye papa ene ewuku ada na wotwena kɔ asabetu ya sumdwe mo se de ewura ne saa se ewura December mo enche na sa fe no ekɔ awieye enti nyame oni ye dini yie eti work natural de ye ba ne ebusa wo se ompo no emutese pepese wo gime si ofie se nyankopon adom nti oho ye papa ene nkomo ye ne wudi no eyetiawa ene ye hwe diabetes esiche yade medafo ene yade wei ehye nipa ho a de eye nipa okrom ha no ano odin pa na ade ba ko wo sa wo hye no nso ne se diabetes enye airborne disease emfrimframemu ene eba
ene yemfa ye ho nso nkotare wo bi ene nya diabetes da bi eye wa nipa no a ena wo frɛ diabetes edema ho eno ne yade ba ko a yankasa ne yekra asa de yekra match no na wa kra na aba nipadua no so onso ye mo ahyew ane gie number ne frɛ yensisi a na doctor enu ni nkomo emfa 3p garlic mixture ho yade be na ahye wo so ache wanko a enko diabetes ameka ho asemi enu krampo no chese abaye krankro e de amaw eduro no wanom a afewu hu de wonya ho frɛ wate ni eni nkomo 3p garlic mixture ene da tv no so no okoto aseya na etie esrew sunsunya bi anim etie base ane aka cha se twa eto phone so wo de kwa de wo pharmacy ho anase de wo herbal center ho no na de a che ne se 3p garlic mixture eduro da me phone so yi eno a na mepe enti bi mame obeyi bi nso de amaw ni nyina ne se obekɔ fie na obedon ebeboa wo pa ye number no eye 0248 928824 0248 928824 kai se adroni din any 3p garlic mixture etiche ya de ebede no hu se wanya bi o wo hono mu a niema me babu so yi na ebi nyew unhunu bi kura da enso ahyase a ebe ni padua no so ahyase a unhunu bi ewo ni padua mu de edi kan o wo hono mu a ojonso ten kanene ntisa ojonso ya na jonso sade ojonso ya na jonso sade nti ama ene wo kɔ baabi kura na aya adwendwene edi ama wo enti wo kɔ ha ne ha kakra bi na jonso de wo esiche ya de ene ebo nkaye no enye se wo ye bema ene bia o prostate no problem bia ba ho onkote enem yare bia eno etodan so eno so timi ye wo saa onkote enem yare bia but wo ho no mo a nansentem saa na ahyase a eye wo ojonso ten ojonso so na wo ka hwa eye frem te se esichire eye diabetes ene ebo nkaye no enipa yade bia ni nipadua ni mu onya esichire yade a sa wojonso a eye nkyene mesro enkase eye jonso nti won kan hwe eye wo ho a jonso kan hwe fa won saka kra bi fa kan akatrema no eye nkyene wo na obi ani asem se ye esichire a problem hyase e woni padua nim p3p nanonom na ntu esichire yade no ase na emoa enti wo jonso ntentema hyase eye wo no pe ho asem ka na frɛ ye ne enu ni nkomo 3p garlic mixture enne beboa wo obi nso wo hono a kane na ntisa but enne sa na tie wo hono na omini mu ahwe at once wanum nsuo sesi a basesi a ne nsukom sado wonum nsuo ten onum ya ne nsukom de asa omini mu awo asa omini mu ya ka atare so wanya nsuo anu ma na asa wo homete esiche yade nso etumi ye osa pe ho asem ka ho asem a wo pa aka ne se obepe 3p garlic mixture atono wanom na ayisa ha no afiri ho edi amawo mane nkoya ansa na waka se mi hu yanka so anu ntem na aboawo afi kane no wani hu na de ye pa na se wani so ahyase yo wisi enye wani na ye wo ya esiche ya de nso timi ye osa bo nkaye ho na se ho ye wi prekope na utima ye dudu prekope misrawo p3p nom se diabetes na toaso na wan pedro bi se 3p anomo a na ekofre ne nua pressure na de ne ho bagim na ekofre ne nua stroke na de ne ho bagim saa nyare wa miensa baako di kan ba na akofre baako na baako nso akofre baako ubehu no na de otwato na wo ba no a eye stroke na ebeka wato dem enti ne ba ne a kyew se 3p de onumu a eye entini ani mojamu adwuma enti ebeboa opa ama esiche yade de entumi ntina ni pedua num ebe content ade atwa wa ekuro ni muada sabi ekuro tuwa enkwada na nti saba sese sa na eye wo p3p nom esiche yade etumi ye osa kane na watenka pa se wo ye bema se wo ye oba ene ni nyina te ko bema kura de ese no ohun kura adwodwo diabetes etumi ye osa mesrew p3p nom na de mi boso yi emfiri honom ema unya mfa ahodi your number no is 0248 928824 0248 928824
8824 kai se 3p garlic mixture e wotom e hwe ho a e bo se de wo hwe no tv no so no mesere wo oto ane wo so mu ye ne sika ho oden so mu ye na anye wo nsam ammo e basa e ba ha me pa na emum se obedom anya apomuden no e na hia me ye number no e 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se esiche ya die nti ene obi ani efra diabetes nti ene yatwa obi na yo diabetes nti ene obi mema som age atofom se twon onyiri nu ba bia o enso ayeka de mi ke mema ndo mo tiase ayeka o na ewo ho mpo na ahoodin wom na ye den na ayeka P3P garlic mixture nom emma diabetes emmeji wani gie kakra nyankopon de ma wo ewa asase so entofom diabetes eyare bone etimi ko fansunso anso bebre e de brew enti hwe ne yie na fa 3P garlic mixture eye wadura ebeboa wo amasa ya de ne wo onu abusua de ebi emmeha mo adwene de ne kofa de ba mesrew wo ye obi a wo pe anadwodidie pa wona wo frefre si che yade de ama ho osi anti ebe wunti ye na anadwotum no odi fufuo anadwotum no odi banku enam no wotwe no woro efadua yi ho ede pa ne so won hwe ni yi a ebedu baabi no saa nam na wo wie no ye de besi wo hwena no a ebebon enam si che yade enti hwe ho so yie P3P nom ne gyae anadwodidie ene anadwo enam na ye wi ni bebrebe wo krom ha no kanipa de enkenam de eya nopa ne awia wo wode nopa koto fufuo to number 2 million guso wi ni nyina wode kwaye adwuma saade ni ntimi nda ni padua num because ebe nane ebe bene ba anadwo wo kwa akoda wo nko ba bia na wo wi nnam chi nkosua kese anuane eya anwa noko emwa wo nkwa ene wapomudinti gyae anadwodidie ne basa anadwo na wodidi awie no o pancreas ni ntimi mepu insulin no ententem emba ni padua nim umogya nim aduane bi abedi bia na nyankopon ye ne se emu sugar no entwe nkomogya nim direct ena ema wo energy ema ahoden utimi nante utimi kwa utimi ba eye glucose na ema wo sa ahoden no eye energy komogya nim a na afa ni padua ne ba bia eye pancreas na ebepu insulin suo na betwe sa glucose na free mogya nim na chama ni padua ni nyina ono so na adwuma a wo ye no enti se wudi dia na dwo no a ni padua ndemu ni nyina wabre enti pancreas no ebetumi akenya ne ho epo insulin no anadwo na wo we na makese no edi banku di fufuo no aba wo mogya nimu abetwe sa aduane na wudi ye no emu glucose na chama ni padua ni nyina na ebeta wo mogya nimu etuwe ko hospital no doctor say wanya si che yade enya si kire bia wudi ye e de kofa de brewo piwak natural de ye ba ye tumra ne ya kire si ye betro de wo sa wo ye na wonu maduro ne ka ho a aye adwuma ntentem obi nso de ye kese waye kese pa enso ntuana no onye exercise mesrew ye exercise ne jai anadwodidie obi de nso ye family history ene mabusuanum maame ne papa mogya na ka bo mu no a ebe ye wo ma wo be ye eba no se maame papa e wo sa diabetes ne bi na wan pe 3p anom anhwe wadidie ne wo dada setena yi a wonso so obenya bi no e wo soro pa tine to da ko hospital ne yabusa o maame wo wei o papa wo wei mabusuanimu ho na wo yade wei aha tine ye tabusa sa no because mogya bi wo obi ho na wo yebusuani a ebi wo mu ntu yade no anhwe awetimi anya bi afedie sa kofa ba e ye wo bi a sebi yense obi adwuma ensanom bebrebe yesi too much of everything is bad intimislow teteso onkwa ene wapomudinti 3p garlic mixture Bora pharmacy shop ene ba bia to bibidro bia e wo Ghana ha ubegya bia to said ye that TV no so no eyesa pepepe ena akọ pharmacy ana heba ho a etie eto na akọ no efe saa na de wa aduro no mu no so na etie eye purely organic aduro a eye mixture ensunsuo nim ye fancy jasonso enwan ye din hahama no brani nuaba ena ye 3p ye nyina ye numbi ti ye kan se anim se de aduro no esitie oye oba pa de a fa aduro we ye wa aduro na be bo pa e wo kwan bibre so ye number no e 0248 92 8824 0248 92 8824 bodino
3p garlic mixture ye be bi e de ama Kumasi Bora Kolena Keba Dani Heba Kriske Heba Ubenya 3p garlic mixture Ho Fonko Albert Sam Takrade eye AA Mensa Goforidia Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa Yene Cathedral ne din hwani mu wo fa kwadwo Heba Temale baby a electromat ne wona UDS nso campus wo Charles Heba ewo ho ko obeyibi e de ama wo do ani kire enkran so a Ashaman Wedema Pharmacy ewo ho Little George Health Alert Clinic omunyina beyibi ama kone konom ebeboa wo Bora Accra so okanshi King's Walk Kofsam ena Angel Heba ni nyina se obebo din no 3p garlic mixture edrediam pen say obeto akosi dem efie office edwom okam na wanom na emunya akokoduro bie so na ohwe toa ne ho sha sesa onnom se de atwere gu toa ne ho na obedi adanse e de akira foforo ene bi mo so wo kwa mo nto ne maako bie mu ebi to no box ebi to no half ebi tumi di sika koja se ebi ba freme memegime de edro no edro memo wo yare so a no nche se 3p entumi mwawo wo de frɛ yen ni ani nkomo yade no hyehye wo ho ache ente no hu se TV so ana radio so ni ye ka abibidro ho asɛm a na kyerɛ se aye nsɛm pii mesrɛ wate so 3p hwɛ na be hu se Ghana ha edro papa baako pa ne nipa agi atum na ye nom na etu amanfo nyare wase no eye 3p garlic mixture wo de so hwe ai edu etimi ni nipa dun eto nchia da bia ewo ho ye ne sompa eye adwuma ache da bia so etimi ba ha ebe kasa se edru ni nye papa ka momi kura nko me ma ha biem edru ni ye nti no ye firi no ho a ene edru ha medofo Bora pharmacy shop bi ebe osesi a ene ba bia to bibidro bia wo se 3p garlic mixture wo hu se ye kasa ewo ho ewo Sompa Nkomo so no wo kwa akoso ahwe koso hwe na be hu se edru no edru odihie bi wa amanone wo so owo asma awonti ontimi mpie nkwa adwuma tobi ma no ai ye nana no se ma no tobi ne fama ne no obi anum bia wa send ne voice e di aba ya bo okrom ha asma nti no ontimi nya adwuma e wa abrochire onum 3p no enne watimi aye adwuma a otum se bibia e koso kama edema no enye diabetes nko na 3p to ase wo asma pa wa bo wa che na so enko tobi nanom obedi ho adanse e de akere afoforo wona ase atatai nso obi wo honom a utimi nya esiche yade etima wo so te prekope enti obi wo honom a kane na ne mu odu obo ne wedie ma enso ene ubehunu no ne so hwan kura enya adwendwe bi na abeto no so ene nya problem bi ne wo ono otumu se wono no owon bi di oni problem bi abat ne so tia na eti chekehwe ubekom no na eyesiche yade e na eye ne sa pe 3p no medafo ubedi adanse enti ne yesese wo to aduro no a frɛ yen se wo frɛ doctor wo se doctor me wo esiche yade o kire wo se de obenum aduro no ai ebitimi sori ahomache no mo de nyina ye kire wo se saa yade we de ekwan se na befa so a obenum 3p garlic mixture ebetu ase ententem all de ekra de ya kire wo fie ha wo all udidi wi a wonum nsuo no wanum 3p entu de frɛ na doctor ne won kasa ebeboa opa amanema koyie e de amount number no eye 0248 928824 frɛ na doctor enoni nkomo nyankopɔ ya adom a 3p dasene enu bedi ehia ya yada se sofo maame erade na nyankopɔ wo nhirawo na metia me na achi kakra bi na chesa wo ho aba machi de enya asem ketuso a chese invite su ai mi din guso ene Ohenini Adazoa se de wo ye program no amo abo aho de amedofo enyere gye no hu siti mamu o dabi Ohenini Adazoa mi din guso me da sinti ebehwe na ejaya hwe ane eye me ama de nyina wo ba paso no dividers deco ane do e decoration ya wo ko bi wate David esinyo na abekire mfa kwase afiri oku sa ya grace ba bia ni die wo bia one man of faith do be ya na titi ja no deco ye
bibia de ma me ne nsa no afa na wo ye program na David de ko de wa amma ne se wan na worry it was 14th nyame ya doma ye de ani kirem odi ni 40th birthday ye ko bi Longford Event Center Star Junction ane eye enumre no nsia pepe ebi nko bi ane it's IBJ with your entourage wow kanye nkojene jene wow kanye unko bi ofatete bensi bi emedwa my lady na se me na wo ka che me o ene my lady car is air condition nyina bam dia no arampa my lady nyeize gas room na odi bia kan yes Grace is say who Grace who call assemblies who the rose gold the so na fine my lady here onu anenom Grace wa mami atuwa sen wo chocolate kan chocolate in the my lady anwene ha abi je kakra bre me Bibi Manuel je kakra ko mo de tumi anu yema nyina ai o abi je bubra eye dia ita jambo budie ai bu de kwato wo won mu date no mfa mu pa Mr. Jambo only me wa sem bi kan na si Ohenini ase malady Mr. Jambo ti frado fo nyina 14th Star Junction Longford Event Center Longford Event Center e ho ye ko e battery ya sa aha Oma be ma kama obi okodi hene no ye wagu baye obi okodi hene one ne dofo na de nyina ne ba one ne ba fiat kapa nyom de invite ne ba omomla air divided the kosondo mu kasa ofere nki ye do mase nyame nshira wo mu me ye champo tonche ho so me da wase sister ye ya wati we so mami na ko ye agudie pa o o hwe na nim se yankopɔ se wie ne no fe hwe na se na we de no kra yo mo ye no se wo ye bron do ya so se wase akura ni akusa ai wase akura ni enso Christ akura so no ho fe na so mami wo se awade a ya ye ware no nyansa ye ware no maturity ye ware no serve me sacrifice na se wo hu sanema no ehwa na mprebebre wo ma oya no dikan ya wo wi na kwakọ enfomso so na nka wo nye enfomso ni edi kan no be ma ni so ya wo de ne enye emmo bibia o pe kwa ja no na so no ekwan so a ya sister wo de onwero ahye ne mu no eno so bunkam asem no eso na ne me ya kese ne se mintimi hu o se bia so ne ono ne maame enye fria woni na busua bi woni wase ne ono ne maame me say so maame wo e dia na kire so omo no dia na o ma ya kire wa kire so omo no ono ne maame bakon ono ne maame aso no kana be ma na asem no mo kan be ma ne maame asem Mba try. e dia na kire so omo no Mama mi hu ne se odonim omo no me sa na mi hu ne che se emre bi a me me kura no ntokwa ne ade baaye no omu begina wo machi ama mi hu se enka obi anka asem abade enka mi hu ne se yesiesie enso so omu ne omeye nyina re so omu gina me kura ne no okunu nachi no mo mba fio ne dia no ado dia ne course na wo mo kwan be ba cha se me ne ge no ase efie aprane yi ne kofa entokwa baaye ena that time so na be ma ne de makwa hu kire mpa mama ene kra de ma ye kama ne ma ye basa ti utwa ma ge ne se wa ye se kraman ba tan enti wo kasa me so etimi hye me obi agusua mu na omu nyina mo ba be wa sa de na course etimi hye me ama aye mi se jambo makwa wale ofie ba ko na ba kwa na ba ai hwe ni wa wo no na maame fo na ko kire e wo kire me chi
Anso nsiaga. Nsiaga. Mama bacha no na me hu se o mo no me. Eze ebia ne se mama o ka se ne ba no wonte ne nkan. Nti wo di asem no kura akoto n'anim a. Se wonte ne nkan nti no wonte ni mfere no. So mama na me bisa asem se wono ankasa ne maame. Enni na busua wo maame wote ase. Me bacha. Ne nka asem se o maame wo. Me maame di oni ma ho kira me na mu. Nya ho kira me ka asem wo asem ka den. Nya ho kira wo ne mu na me ka me kira asem no. Awade asem no baby aye koyi a wodi aba TV so wo maame wa ko maame amane wo ya de ben me ba cho me maame ba ye ho me maame atutu ne na ya ba ho be mplenu ne be ma na be kasa sa wo ne be ma ne kasa asem a be ma ne kan se se wo ne wo me maame ba ho maame frɛ mo ne bi nkomo no se den wo ka kyerɛ me maame se me de ompa me bi ba maame nso anka nkyerɛ me da na maame mpɛsɛ matinti no o senka dwuma obi anka obedi ne phone so na no mpɛsɛ meti ti maame ya be ma na bie na no aka kyerɛ wo maame so ompa obi me ba try nti asema maame se wo ka kyerɛ ni se wo mpa ni bi mi abaje ni fie nipa wonti sa afa ni bire nipa ti enra ne da me ko ofie a me nua ma chiri be ka kyerɛ me me maame kra de o mo so ni o mesum why yo tu de trana so maame enti no dem ma ni su aya wo de ne di no amma wo ben so oya wo ni mu to no so no opu asem a ebi ana emu ede kakra na apart from that so no bra no kwa ya wo konfie be sese enumu ni ana konfie o mada na ba wo mada no ne so my mom said so ukru wo akwantu mu se onya ketrama de eno de honestly so onya ade akrokro eketrama bi ne mom no wo gire sika pote so because abrochie ni ana say akwantu mu de ebi na dwuma kro ase enti akwa obefa so ne ukru no ebekasa adanda no nothing bia no wo mu no for say eso wo wade ne na won fa ma e ba ne sanso ne ma no so aye bita ne just wo mu ye ne wo mu epe na ne wo maame wan kan cho say be ma ne kase no maame no wo maame wo minya sapa because you no so na wade be fa ebegu ene ono so onim say wo to bo ase wo ye tetoni wo to bo ase kakra wade no ebenyane na wade ne benyane sister me ka no kra kira egira wo so egira wo be mo wa kontum de nse bebrebe enso we ne so yenyina ya ma wa akwantum enso we ne so entire se wo so no wo ye ndendende wa ase ya na wo se o ne me kwa mabre wo ti ase oh nya ho ne ya ka asem kese ne what the best obi so famla na different kra na oh enfiti ase ntime sraw sister emma a friend say ahomaso emma be like am ne wo a enka me play me part me pa be ma na chew fun so biam de ni bia won fa ncheme na me ka we nyina ne wanti a na ne ye ka se ne won pa wode na wo meja no nsum na nke no obem tika me so se to bo ase kakra na bra from what sister no de di won enye do me ka se do me obata ya odi won mu do ya de wo wu mu dodo enti to asem na wutu no force oh timi so nya sound na ya de wari o wo kwa wode na sebe wan nyimi a hwe sister wan nyimi a jibini ne say nyese bia wudi munyansa o beto bro ho ase ne so wagimi no wuti ase mema de hwe wo be fa be ma se wo sister e katrema ne akokoro me na me ka kire wo enti na se wo sua sa de no that's my lady me da sipi na ensem bi sei no de bia me ka se gise wa na simla o wutwa ne tiawa na ye simple kra ye nwua ba yi nia wonamu no eya na opese ohunu se awade abo obi a kohwe ne tete picture never compare ne because ade ne beba wo sister wedding pictures ya wo ba wo so wa wo kra ne wedie to hips ya hips anentu animdua amana sam eba ne sen na akodu sei ni petimi hi etu eraser ene wote ho na sei ni ama agija krafo my lady na for mo enkwada mako for Ghana we mu eno na ya na yetu enwa ma afo sei me pa cha awade no wo kono de na wo ye adwuma ben na wo ye emai nya kodu awade ya se sei pe unu ne ebeye ena meton we na gu ye ena meton mole ye nto ena shop no kra ye sei na stories na ye bebre se kokogina be ma ne so a me dofo
bema no ohunu wo value biom no mudi o mkwase ase bema ni hu value biom enti so baby kasa na se ye ne de na se oye bema na se minya adwuma no no sister wo besu o enkura maako fo de ekumekura wo case we mu se my lady ye nnuano mo ma dodo na awura wade mu a minim de ye omo wo ama no eto de bi a ye nhwa ahoden no bema ne de na wo ye wo de na wo ye a okokura nkurafo sister eti hey nyese bi a me ka me nanu ne ho ne mamienu a enka ne problem anya te sese ne na aye sese bema no watu kwan but life goes on edie be na wo ye a betimi asustain wo ne wo ma eno na aye case ye te hey sese bema yi wanwinwia di ya wa ma wasei ebi ana ni daso ho begina sese di aye yi ugidi se bema yi na adwene kura betimi asesa empo sa odi dwato akwa samrent won kwashi arabu ni ba ne to egu na chi ane na ntu olekua ayom wahu chese eniema ni bi wo wa olekua ye to ese pacha my lady ema ni dodo na enye do aware na ase ayenim se ya wie yenya drudie pe bia yetimi ye sese wo fu e be me yo we oto na bra bo so de na wo ye enkura ne be twen asan wazo nkura ne ye kura 3 ene Ghana na na fom be ma no wonya na dwunye na sister wo hye na ne ye adodo enti Julie sese de onye bibia akranton hwe enso be me bia no a send 1000 cedis no nkwa obetimi be ma no yesre no so ote yenka wonya na dwene yi so ba na ne no wasem a wo manso my lady enu na mistake amema ni bebreye se onyanya ne oba ne nya problem pen wato ne manyi na agu ebe wie kire no otonze oye enkura ne ye ono mba be ni ti wo mlehwe wo ede ebe na be ma akasa asem wi be ma no yesre no wontu ne hofo na se ne okwan obefa so ne maami akasa behwe ne ma na hia so obeware nso obeja ne so onsum no na so abaya abekwa awade atunsuan se de my lady emu oya yeah that's it divide we ye maame the boy fashion ya fe ni nchire ho mama me jewelries kama owo niema maso efe de de gu kom ye be di bronya wa yi niema mono kono kwaje biton o makola ye ben Georgina store ko ho sesi e baako opede ye tusu a o server ni go ni nyindana na ko no be man pipa me pa cho ya yenye birthday si afi me fa fidie ne ma Dr. Lawson we na ya asantoa ai na odi na wode hwan na ewehye no hwan ka chire obi na de ba ya o wehye no happy birthday na odi na wode rade na yankopon hira no doctor yankwe yo Ohenini Abapa mo ene ajima ene ewie yamono atiefo nyina moniti nso eno kre yanka da fo nyina se bonya bosome no ena yesimui odofo obia nya hweye opanima bosome no ene ewumi ne de toso eye miensa afempio ne aduonu enumodofo wadi die pa wo chew uguso ehwe ne yedie enuane a yedi kweni paduamu nsuo ayenom drinks ahodo aka ewa dwaso mepa wo chew nyane fonti na beto akofa yade na emum no ne papa ayenti na woto mesra o se ukodi bronya dwana woto ade na hwede chinagu no facha me hwede chinagu hu ni ye abra ye ene abra ebeseye manufacturing and expiry date no muani enku ho sabio abonefo no adoso pina be dwaso bo don komi na emom mesraw menhwenefo na eye no enkodi nkonya yade na emu ne papa ayenti na woto na wadi ne pa wocho kosoa de yiye kosoa na num yiye kosoa na dei esane se wapomodin aye utumi wapomodin aye wahunya ne santi Lawson Herbal Center, Lawson Beverages,
ebua kwa Canaan Kumasi Asante Mantamu ne di adwuma free ye ne pani kwankyerefo Dr. Lawson Chei Menu ye no miensen ya bomu de ra moti hu sempi emane memedro Lawson Herbal Mixture emane memedro Lawson Loke Mixture emane mankwa adro Lawson Dileman Capsules we any enromiansa awadwaso yankan mo say Lawson Herbal Mixture and a Lawson Loke no emanumbi emariman so anumbi wo enfie edu mienu ekonkon ade a sayade ho sayade ni ho meka bambom apomoden ane ahoden ti fa ho to adroi so watimi adi mo adanse Lawson Dileman de meman kwa na enum bema wo enfie edu nwotwe 18 elkro ibiase ho kwan wotumi no madroi bi meba na frefre fa yejumedie ho what a droibi, Obano ne saying, O Pedodo, and a tuaton, and the demon church, Yenin Nkomo, our home so 0342 133 577 0342 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 61 99 99 0248 61 99 99 0248 61 99 99 0248 61 99 99 Nekai say baby atodro bia so say ya brofodro ebibidro okọ na body nko ade a onsa ebeka odofo awie mamanya botre na meni wonni nkomo emfa Lawson Loke Mixture eho Lawson Loke Mixture na no joda na wiase nyina to si ho edi ace eda menim so kai and waso twa so dia World AIDS Day, you're celebrating on Monday, the 1st of December 2025. Or therefore, when you status, I asembisa, what penhunu, and here pow, a beboa, and ya no qua, kai say, the power chow, ya honamunti, that ya me count, ya men some then no son, ya dada braboy, as a tune, I get the dear, and your num, I know no more a na, ya dear pinanum, a head the pill kunipe for so. Men kwa Abraham enso because men so a yanko mesra men enso ya yampre enko yes enko na HIV the free enam eba yade ahodo ehu pina ho including hepatitis unim de syphilis we hu ntem na esie du tertiary stage na we de betimi afra obetimi abodam sabe omodam mpo abraboy etesen na be pantuma agoma na mguase aka won wabusua nyano nkoa gonorrhea betimi asiwa wo kwan akoso infertility obetimi awo oba betimi adidem yempene sante epemofra omhutwa ahodin mu ewa wade ne awo mu dia epa wo chew for pomodation sa because opomodin no aye utumi opomodin no wa honya efiri ne krei ade bia ba menka HIV asam na emom no enso infection say free adwareye ana jonso biaye the power chow near Janai Biaya, Kaiso Beshem near Kuhu, no one said to us here, Amanako, a boapa, and Shahua, men find shim, say Shahua, men find shim. If it is not on, it is not in. Berman on your kunu, Oban in your area, the power chow, and Idia Quansabio, and Shahua, men find shim. Yes, Mam, you know, Numunti, who about Sunti, Kofaya Diano Madron Kwanangina, Nesanti, make I will say. Me pa wocho ya de bia ba efri enam mesraw infection abekwa Loke Mixture Loke Mixture Loke Mixture Loke Mixture Lawson Loke Mixture and the word run edin oti emrane oti abodin yaho din the virgin doctor the virgin doctor the virgin doctor e adwuma Lawson Loke aye
ama Ghana manti na mano ejina mema na mu ato pane kwankyerefo Dr. Lawson Chei Menu sa edino aba o ma asem te sen ayasem bisa na so hwe ho mu a asane ma hyeda nkoyie saa emu ani nguso pano wodro obisi doc adro be na me nom ye pane be na me moye scan be na me ntwaye fidie be na me hyiemu ye wodro ne ye wodro ye wodro ne ye wodro o pedre wo din na wa dance ye na tena ho na betena ho a it's been 25 years unblemishly we are still counting and standing firmly then I will change you so by year draw and fear do num na to no go so tom for din ho dance ye the other for nya draw bia lock any draw the din nya draw me timetena afekra mpone na chi na we die 25 years na to ho dia and ko ya dance ye mu a the for pe de no wote na oba enkana ba ho no sabi wase keka wo watiama na ekro no enso na egu wo no watinka akofom na ono be mehia na onti dana ya nkwana mo getu wo no nyina correct enfa maun Lawson Locke mixture Lawson Locke mixture Lawson Locke mixture anywhere drone edin no bie na di mu adanse ye nso ye bema okọ ba bi nchen sabio arefienti wa mo ho ban yade na ba enye ma abo aware mu a nya ware gyaye monkam kamutrim pam ho na mo pa dupanom Locke mixture and to miensa abo so ne enum what shall say dimu dance in kind ekwan so ye nin komo on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 61 99 0248 61 99 99 0248 61 99 99 0248 61 99 99 legend chiremu bia about a man memedro Lawson Locke mixture apemfo intumi enumedro ibi about time if I'm show monsumon ka ho unya enfie no edumienu no atwe ho de afre ho no wachi obiatem madrobi na danse no atumi adoso infection bia tete wo no a atena oso ache eho ase ekọ obehu na asane aba me say solo ka ehwe dobehu bia afra homa no na ye ni emu enkomo ye hye ne nso ema num bi na mema nso etumi madrobi na me ka so do fo me wi enkomo yi Lawson herbal mixture ewa adwaso a eye nkunya more than said Dawson, me pa chow, me so bio. Anajo, edidie. And money pediano, me pa chow. Uma yenjayo. Oh, for ya deal. And you men on crow, and you men on do. Udi form, udi bankun, chozafi, and more betie. What the pressure, and my body no. What done on us still and a year you might didn't quite so. The guess in Brasson take place. Me pa chow bedi dia. Ya, the dintem, no num. Abusa no nsia na ko de dia wie wanante kakra so ho atena kakra na de akonna so na atimi aboa nonkro no nwotwe nonso obada breben e pa ochew hwe na entimi amuwa yenti enchene enuane so let's cut down on too much salty foods amuwa ebi ni mpa nkaye ebeboro so de ebe mo yade de ene ema nimpo mesraw menka se enchene enye Nemo nentraso no ade ade be maw cut down on your sodium intake na emwa yenti esichire nuane mroso so de fim wonu ma gira nsuo sa na ya ode ade ade be brew yenti so Lawson herbal mixture be boaw na de dem ha bia fri ho ade dem ha bia e be fri ho a Lawson herbal mixture ya ma to so de no so aduane die mu aduaba ye de dibi anka ebi wa dwa so watermelon ho popo bofre ho apple ho pineapple to mention a few me pa wo chew ye manuaba ne noso atosode noso prekese fa bi yankwan garlic mane kwa bomunimu eboa ayoyo dinkroma kakra na emwa enough of the spaghettis and the noodles artificial spices no and hwan den and all the guma dabi ma jene
ne garlic enhye nan na adwuma no fa maw na bɛboa paa na kae sɛ ɔbɔ ama nipadua wɔsi adeɛ kwan dia Lawson Herbal Mixture any well drawn edin a proper fee no man be free nipadua mu ama hoto ebam entina mu asi a ama pressure kwa command si na be free hɔ akwa Lawson Herbal Mixture Johnson Tentembe Jaya Lawson Herbal Mixture ipa bransa na wonya eja ho adwuma kakra be die ye o awia so adwuma nante saa be pa die so do fi no wo no ya no Lawson Herbal Mixture una ba ye ode ade be chi no na hode aba ode akoto adwumadie so abatan muntumi enu medroi bi apemfo be pa mo chew mo so nka ho efeni mu no o edumi no konkon ade a kwan dam so no medroi bi malaria tete wa Lawson Herbal Mixture typhoid Howard Junior Lawson Herbal Mixture adro bia wa dance no Lawson Herbal Mixture ne kai say me say baby to adro bia abrofo dro Abibi draw Bodino now on Sanka. Now you come for the last time on 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 61 99 99 0248 61 99 99 Ohenini Adazoa my lady memory for the kai semuna send still in kind ya na mu ana bekoso na ya no me da say you na bram pa be trans ni enwie me pa cha Ghana ni wiase amohwe muntie na muntie ni ye ma me akosi ase wa asem no aba ye ka me ka bi ye because me no me host two social issues tie se me ka bi me found se lumba wale my 100 and 30 me kasa for my own experience me see o baby ne beje me ma me free ye papa nsam satana me papa faale ye nyina ye be fa ye nyina boma ko Italy me papa sana lawyer me ma me sana lawyer me is a champion ba beje krata na sign no ba na boda be sesa me ma me ne makọ ne ese ma ne kọ na papa titi mutugu yi sa oba ni nti tikanya wurade na ye ya doya ke ya brabo sei sa oba ni nti enti me de oba bia oji obi kun me ne wani hia anya lumba asam nko anti obi a otale obi kun me Adazoa me ni wani hia because oba bi ene bebo ye fie e ma me di kuna e di ko wu a wanware biem 1996 na me papa no 40 95 na me papa 46 years no ya brantie ena do opa hu wo hu ji na ni so ewu ye enwa video ya me hu se ngrofo keka na me de no podi ha me de me say di opa bi di ayeyen me ni nua no nti se mu so obi ji obi ku a me ni na ni hia because e di bia ayeyen ena obi say me crowd and come in last person say me kabie because me na me ti abroche na me choose Ghana and me be ware yes I chose my husband because say me ku no onye obi ku me ku Clement ayebo abrefa na enye obi ku and me ja abroche be wale no yo no nko a ono so na me na nante amfihye duro nu paako ye da so wale eti ne kwa so no enye luba ne yere no masem mi obi oni mi bia ni me obi a otale obi kun ho wo ya me tanfo kese ena baby mi gina as a woman of God no me so sa na yama so because enum say religion bi epe awale dodo but Christianity there what say so baby okuru bia enya ne yere baako etianu na minim eti mu amose mo nte ase no me say wo baby ye friend na Abigail o frache mo kwa ben wonu na bebo ye fie enu nti enya maame akosi ase wa nko ade o baby o tale obi kun jai so jai na be ye dwane na eti se Bible asem wa o kan kokohwe dia wo butu kosia enya ne dia so awiya no
to so kwa na abram pa ye sole me fa na kran so unka sa nti na me yama malady so wudi Ghana fo bi nsem keke echi aho malady de obekeka no ebesene de ne okay wenya ebufuo aminim me set record district amani pa wu me so pa bi ne bebo ye fie sa matumra chire sie o friend Abigail sa pepe o fratem kwa ben ai malady nyame hira pa ene adwuma pa wo ye na yenka wrei de kakra bi na bere no malady edi nka yema mema bi ntiase se utu kwaya na wonko heaven unya tu kwaya enye heaven na wonko dabi se de na no oba ne te no utu kwaya nsesan de wo ho oba hia bia yisika malady wan na sisika ofie nkura su anopa akura bia na obesu anopa be men ne niema wo ye nyina ye kwantu a watu malady bale o se wa di akwa nkramofuo kura wo ye fitenti o malady fitafo adwuma no ekoso pa wo ho enti sika de kakra wo ne se na malady tie se bi ni ho a ewrai bu afu no me obi aka se ensese ne bufu amen hwe malady ewrai si wutimi de sika so ma no se fa koto bank ne fa 100,000 cedis na ne nkra ni di ne bi o de 6,000 5,000 no da koto account mu malady se bi ni ho a bosu mu benya sa sika na ba eduru ba bi ye ma mema ni bi hunu se ebi jimi utu kwa kokro ati se so a wonko heaven na wontu ade adia malady wakoye nipa sabi kenka bi eno na ene sei ya frewu bisa won kra no ho asem wo se meda oba na se de metimi aka woda na se for de malady awade egunkro se be man betimi atra se balio se hin wonom na so free so ne awura ni ntimi nware a ne maami asem o kan ne sa pepepe nete usire ni free abusua ho maami no ni animu se mintimi biem ade we na bija ne kwan na kotra hono boso menkono malady abebe won ko bo adwaman emfa hwe nkora no obeka se obo adwaman edu be dia mema bi nsua nyansa odwune ho won ti ase wo bale ya fa ne toso na ne nanfofo hu no so mu kante ne se ni suban papa wo ja no ha odi kopie mu ho no ene da hono malady oni awura yi ti uti awura yi nkomo a woni na setena na ye fefefe se ne bi ni okura no mo ti wo mu ho ase unya kwanya tu kwanfie ekomfie numni wo hunu awurade nyakopo wo hunu se etese no bia won se mfatao na wei wadi na woni ne yeyi hwe pictures a mami buy office na malady wo kasa no osu wo se ne masai onu ananu mo se masai na mi gina hono mo a untimi hwe mimienu enei wo nya no amana tete apansam malady ne tinti ne tietia abrantie yi enafofo amunim no ne yeso o magazine mu amunim no mon kan kire no se ne yire de na basompa ya frene nura asemo kan no malady nyansam bia nim so free so on pa wura na on fa ne nkoma na busuafo na nkoda no on fa nse ne tirimu se obehwe nkoda no malady ena koda ba ko hwe kora malady na form ucha canteen ucha school fees it is eniema basa nyina ucha ansa na kora na timesua de na nkora mienza dai eti awura ye pesi ebusa abrante ne se onko bo adwaman no nyina so nka ne se wa bo adwaman nti no ompe na edu be bia mema bi sua nyansa na me wasam ada bia aka me se be mema bi jimi se ya se ya ne be ka nche no ebedru ba bi no malady na ni sika wa bra panya eye ode begu bank na no ode sa no ya de ye ka no krenche no ma me ha awura no ene ne ma no so free so ompe na malady o meja ne kwan ni maami asema ade be malady awura ne be we kwashi we nyina ye bisa no ye bisa ne se na die nti no nkobo mama ne wo si wo mu ne nani nhia saa na ne wo fa wonim no kati wo fa ya wonim ne de wakɔ no ho abona mane amwo fa so obefra brante no ofre na wonya no wo ye message papa abrante betie voice message o obetie so o mane mu aye bia eto ne ze kura de wa bra asem no ontimi nka bio malady anka wade ye ka amamna ne amane a eja ene wo fa ene dia wade oba ni nua be ma ne papa ene dia wade nti nka ba bia ewura di fa nka ne kwa so ano no wode akoto no wo fa ni mete sede wode ato ne maame nanim se wo maame nua etiatizo de wode ato ne maame anim enti ma won tena ho no kai ka se maame no onim dia koso bia ontimi ntena ni krom nka se onim otene ba no so nka ontimi nka ne sa malady obetu kwai komfie num obeso ka che se on frɛ wo bi kro maane ne nka sada eduwa bi nka no krenche nipa on frɛ ma obi mfafo ma kra na se wo maane ne nka sada
niema ekosi ewura nye se na kope na wade no onu onim se ukonye emunye eti de oni bebe bia ko besom pade besia ne se na busuafo sister ya busuafo o ma mo ano o mu fa nkoto be ma na busuafo tete no mo fre no wo ma me no be ma na ka to so oba no mpe ni biem eti on tan wo onwu no onwu ana sei adwendwene wo mu fa nkoto be ma na busuafo anim se be ma na tunanum to so oba no mpe no obeja no sum no no nya ne kwan tiawa na wranya obi a onware no because one say adai emema bi ya niema maledi atan mama ye bo memedi wei maledi awre sen kabusu me kran 1000 na de ba oda so de babu so me nkro na agwa se ma medura 1000 woni mi se bi ni ho na de wo bua no so bi apese de be ye efie yi enti nko anya yiro enti abrantie yi so wo se wo suo nyame na se woni se nananu so ho a okwa o mane ne maame ne nua bi ada o mane wo bi ada na nkoda ho na do bema akokwa o maba maledi wo munwiabo ana o mkwari ananse edu ba bi anka no kranche nipa bi maame no o munim anuafo ni nyina nim na maledi ne nsem bi o ka kire ya mede ma no si no maledi bema bia fa che utrim so pese wo nyini che na wo hafie yi a maledi nyame to nsem afie ni wo besi asimienu mo obusuafo ba ko na so ono yire no ma mo fa ba ko maledi why ye dia why ye na betimi ahwabusua ene yire ne madea sifie ni mienu maledi awori jeye ene ntokwa ba nyina ye ne nua pani na okofa na ye betre fie wo no onwu dia kofa ohawaba nese one tanfo pa no muso akogina nachi muso akogina nachi 7 kiye mienu ane ye be fie aba be ware anka me yo tanfo sei ane nye be ma ba ko se ne ye ware no enti ka me tanfo no sei eti na bemma bia wutie ya wiei upese wa wade agina na timi hwe wo yire no ma na abusua no so asomdie bam na won nsam ya efie ni sinimienu maladi abusua mo nyi we mamo mami fie mu hia bibia de mo mfrɛ me na me ne me yire ne me manya asomdie onko no mo nte bone hwese ni nua ne yire ne ma betena fio maladi won de akofa aba eti abrante no on tena kromo no keka ne nsam no okeka no kora etan kura no hwese obestata mane nkora no na ntese nkora ne mpai bo a eye mpai bo ne no maladi wote adwuma no na bibia fi asini na ya bu ni nam mo ntro no oni sanse mu no maladi me da sepi e de asia busuafo ye sore so nyankopon ya adom no dom fo de dum ye ochene beto aso Sompa Achadie 2025